DVC ni nan kut kanin tlai na July ni riat thong pang kan rak chim lai Chingram kul khopi ha kha khwa July ni sri COVID-19 zot nak ngai la ngai lau chek nak a GTI siang in le ha kha si in a minung thainga chek an si e minung pakhat COVID-19 positive ase June July ni sri ha kha si in a khap mi chung in minung puruk chu negative an si changcha a si in chwatar an si tia kan thai ha kha khwa July ni sri a Carson Hall City Hall le nunu a khwami COVID-19 zot nak an ngai la ngai lau minung zala puruk chek an si e chu chunga minung kul lakhat COVID-19 positive an si COVID-19 positive minung kul lakhat chu dor hun sang in minung pariat pidota sang in minung pakhat dor thar sang in minung puruk khothar in minung pani mai thajung in minung pathum le Hakha University in minung pakhat an si June ni sha in July ni sri tiang a COVID-19 zot nak ngai la ngai lau chek mi minung thongkhat la lenga an si e chu chung a COVID-19 positive minung zala somruk la pani an si Hakha khwa COVID-19 positive minung zala somruk la pani chung a minung pani anun nak aliam e minung somruk la pali COVID-19 negative an sin hu a sin in chwatar an si June Hakha si in a minung som street le pakwa dain si in a minung history andi lak minung som kwa la prok khapleo an si tia Hakha Christian Minister Fellowship HCMF Secretary Reverend Dr. Stephen Lian Hubling ni a Facebook a alangtar COVID-19 zot nak in minung kulan ni anun nak aliam mi an nak falam khwa chu July ni kul tiang lockdown to mi chapthan asi e zemen tuk dor man honlo in chung a di ding in biak nak lai ni nol nak chathan zong an chwa July ni riat chingram kul thantlang khwa COVID-19 zot nak ngai la ngai lau chek nak a minung som thum chek an si e chu chung a minung pili COVID-19 positive an si ni hin tiang thantlang khwa a COVID-19 zot nak a chan mi minung som street look an si chang e si in chwa tar mi minung hlai thum an si chang chun thantlang khwa a COVID-19 i thlop nak mini emergency hospital chu July ni sri thok in hon asi chang e oxygen acham baw mi mizo panga thop choma an si hi mini emergency hospital chu chantling in oxygen pack a haumi COVID-19 mizo zol deu thlop nak ting a hon mi asi tia kan thai July ni khat in ni sri tiang a COVID-19 zot nak in minung zan hi lepasri nun nak aliam nak sakai ram then kalimyo a July ni rezing a phanding mi oxygen chu kan ko peng pungtang pungya a moto pakhat arok e a phan khawlo moto pakhat arok mini motolam aphi e COVID-19 irun ven nak lai zatlang bun ha si se pumpak in a thlop min ha ni oxygen an run khawlo tia thong kan thai July ni sri memaram similam kulali chung a COVID-19 zot nak in minung somga la pasir rang lau nun nak aliam than e ni hin tiang a COVID-19 zot nak in minung thongthum la zanga la somsri an nun nak aliam chang June July ni sri ram chung a COVID-19 positive mu thar mi minung thongthum la zakwa la somli la pasri an se memaram COVID-19 anal thum nak a COVID-19 a chon mi antam big nak le ni fitin in COVID-19 chak mi chung a chon thar mi antam big nak hun pol chu yan kong ram then shen ram kul mon ram kul paku ram then le ayawati ram then an si June July ni sri mandale a COVID-19 zot nak in minung hlei li nun nak aliam e tlakhat la cheu bo te hak cha pakhat song atal Nyamaram chung a thong in lian big asimi in sing thong in a COVID-19 zot nak a chon mi an kar tuk cha a July ni kulan na khatiang lockdown to achap ase e thong tla bachai ding ni thla zong chan kar lak chung ngol ase tia DVB ni atia Al Kapukna Council ni Minister Rian Pekmi do tatakhain ni angai mi yangkung khwa lamado a ummi Swinando Swidor chu July ni riat chun nu sumilam pakhatle minisom li nga tuk a bom apua hi bom apua ruang a Swidor ngak mi nu pakhat a hliami po ke nak achwa nuwa ral kapo zong anda I bom apua nak mun zo fel nak le chak nak zong antua July ni riat zing tiama yangkung khwa minister na nak zung mai zong bom apuak ve na in a hliam mi belte an lo tia BBC ni atil chun yangkung kama yut peng sang cheukat a uknak la tu ral katle EPC ren 22 cheukat ni inkip a kal in meiman an hal na apong kam a mi cheukat ni meiman hal mi cheukat chu ral kap ti ruanga ape mi zong an e aliam chia thlavial te cha he meiman an hal na
in pakhat ni singthum le singli leng tiang ape mi zong an tia an chim hi bantuk in July ni suri zing zong a chak dokung le Sri Pita zong a ral kap le UPC izulin meiman ahelmi an tia BBC ni atel Norway Shambun ASEI Myanmaram Telenor Petlena Company chu America dollar noi zale panga in Lebanon ram Shambun M1 Group sina zuar asichang ti in Telenor ni July ni jet a athan Telenor CEO Seth Berg ni tukum thokka in Myanmaram dir hun asimi rammi hum him na kong anzul ding mi kong pakhat le pakhat ai upat na kong a Telenor ni zom cho tu tampi kan ton thim ding thil tampi lak a betak te in khwa kan ruat I bia kan tha nuwa Telenor Myanmar zor hi atha bik mi asiko kan ti I kan zor mi asi tia achim Telenor company chu kum thong ni le kum thleili kum in Myanmaram anlut Myanmaram in dollar noi zuruk mu ding anitin kum thong ni le kum thleili in kum thong ni le kum kul le kum khat kum tianga Myanmaram mi noi hlei sari ni Telenor sim an mantia an lang tar ti in RFA ni atel Mandalay Amara Pura Peng Nompon Nakchu July ni ruk zing lei sumlam panga in akange July ni suri zan lei sumlam panga le cheulonga mai thattu nani an mi ko Nompon nak akang mi chu mai thattu nani sumlam somthum le panga chung an mi nulonga mai tlamtling te in an tha kho hi si tia DVB ni atel Tutan thongpang than ko mi hivial se thongpa angai tu nan di lak chunga nulom nak tampi kan nei